Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bwatangaje ko ari gusuzuma niba bwahagarika imikoranire ndetse bugacana umubano na leta ya Uganda kubera amagambo ya Gen Muhoozi umuhungu wa Perezida Museveni usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda uherutse kuvugira kuri rw'isi ko yatera iki gihugu. Ibihugu byombi bisangana mu bufatanye mu bya gisirikare ndetse byanongereye amasezerano umwaka ushize. Leta ya Kongo iravuga ibyo gucana umubano na Uganda mu gihe Gen Muhoozi ufatwa nka nyireba yazanye yamaze kuva kuri urubuga rwatumye Uganda igirana ibibazo n'ibihugu byinshi bituranye. Ikinyamakuru Den Mutekereza ko Kongo Kinshasa itashimishijwe n'amagambo yatangajwe n'uyu mujenerali ko zatera Kinshasa mu burasirazuba akirukana abacanshuro b'abazungu bafashe ingabo za leta guhangana na M23. Ubufatanye bw'ingabo za Uganda PDF na FARDC mu ntara y'Ituri muri Operation Shuja bwavugagaho gutanga umusaruro mu rugamba rwo guhashya umutwe w'inyeshyamba za ADF. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko haramutse agahenge muri Masisi nta gukozanyaho kwabayeho hagati y'ingabo za leta na M23 nyuma yo kuwa gatanu ibintu byakomeye muri Masisi Centre ariko ikiri mu maboko y'inyeshyamba n'ubundi. Nk'ubu ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mwaka ushize zishe abayobozi babo babiri undi yicwa n'abarwanyi be. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize igaragaza ko byemejwe ko bapfuye bari mu wari uzwi nka Buraida Arias Muzee Pastor Amigo na Sekaisa Papasi. Zasobanuye ko Buraida yiciwe mu gace ka Biakato muri teritwari ya Mambasa intara y'Ituri tariki ya 14 Kanama mu mwaka ushize. Icyo gihe ngo yari yagiye mu bugenzuzi abwira bamwe mu barwanyi be ko niyagira uwo bikanga bamurasa. Impuguke za Loni zisobanura ko amakuru zahawe n'abahoze ari abagore ba Buraida bazibwiye ko ubwo yasubiraga mu birindiro bye abarwanyi be bamwikanze mu mwanzi baramurasa akomereka bikomeye muviramo urupfu. Nk'uko raporo ikomeza bivuga, Amigo yapfuye nyuma y'igihe gito Buraida apfuye. We yarashwe kompura n'ingabo za Uganda ubwo zagabaga ibitero ku bindiro bya ADF. Icyo gihe yaboraga abarwanyi barimo Buraida yasize. Raporo isobanura kandi ko Papasi wakoreraga ku mabwiriza aturutse bukanya ku muyobozi mukuru wa ADF Sekamba Rukudadi yaguye mu mutego w'ingabo za Uganda ubwo yimuraga abarwanyi be muri Mangure jipe bakuye muri Biakato. Mu gihe Papasi yagabwaga igitero yarawe itsinda ry'abarwanyi bagera kuri 50 mu muryango yabo nk'uko impuguke za Loni zibyemeza. Mu minsi yashize ariko kandi leta ya Kongo yakunze gusaba Uganda gusobanura uruhande ihagazeho mu rugamba ihanganyemo n'inyeshyamba za M23 kuko Kinshasa ikeka amababa Kampala ko yabifatanye n'abarwanyi ba M23 ubu bagenzura igice kinini cy'intara kiva amajyaruguru. Papasi avugaho kugira umugambi wo gushinga idini muri teritwari ya Rubero mu ntara kiva amajyaruguru ngo ryashobora gufasha ADF kwagura imbibi zayo. Gusa nyuma y'urupfu rw'uyu mutwe ntihashoboye kubishyira mu bikorwa. Raporo igaragaza ko mu mwaka ushize ingabo za Uganda zagabye ibitero bikomeye mu birindiro bya ADF birimo ibya Madina kandi ko hapfira abarwanyi benshi b'uyu mutwe abarokotse bakimukira ahandi. Isobanura kandi ko abandi barwanyi bakomeye muri uyu mutwe bivuga ko biciwe muri ibi bitero birimo Musa Kamusi, Boazi ndetse na Buyasini. Gusa ngo inzobere ntizashoboye kugenzura aya makuru. Hari abayobozi bakuru ba ADF byavuga ko biciwe mu bitero by'ingabo za Uganda mu bihe byashize barimo Medin Karubo na Muraro. Inzobere za Loni zatangaje ko bashobora kuba bakiriho. Ibi ni bigaragaza ubufatanye bw'ingabo za leta ya Uganda n'iza Kongo Kinshasa. Iyi raporo ariko kandi igaragaza ko Tomaru Bangadiro wahoze ayobora imitwe yitwara gisirikare muri Ituri akaba yaramijwe ibyaha by'intambara n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mbere yo kumurekura muri 2020 ngo yamaze kwinjira mu mutwe wa Zaire no koroshya ubufatanye bwabo n'iro AFC rifite na M23 nk'uko impuguke z'umuryango w'abibumbye ariko zikunze kutavugaho rumwe zibitangaza. Rubanga yerekejwe n'ive Kabapanga Mandoro nayo wafatiwe ibihano mpuzamahanga yagize uruhare runini mu gukangurira gushaka no guhuza abarwanyi ibihumbi n'ibihumbi muri Ituri. Ubu bivuga ko kora nk'umuyobozi wo ku rwego rw'amarari umutwe wa Zaire ngo yaba yarafashije kohereza intwaro ndetse no kohereza abarwanyi imyitozo muri Canzu no muri Uganda ndetse no kohereza abarwanyi kurwanya ingabo za leta ya Kongo FARDC. Raporo ivuga kandi ko Rubanga yimukiye Kampala muri Uganda mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize aho yawe na Colonel Nanga umuyobozi wa M23 n'abandi bayobozi. Mugenzi we Yves Kawa we ngo afite n'ifamire mu karere ka Hoima muri Uganda hafi y'ikiyaga cya Rubere aho bivuga ko ari inzira y'abarwanyi n'intwaro. Abahanga bavuga ko Rubanga yohereje intwaro zo guhuza imitwe itandukanye yitwaje intwaro muri Ituri cyane cyane imitwe y'amapi ndetse na Zaire. Nubwo mapi yahisemo kugumana ubwigenge bwayo yemeye gukorana n'ihuriro M23 uku kwegerana kwatumye bishoboka gushyiraho ingamba rusange zo kwibasira FARDC no guhuza ibikorwa mu turere twa Jugu, Mahagi ndetse na Aru. Umuryango w'abibumbye ushimangira ko ibyo bikorwa bijyana n'inama zisanzwe zibera muri Uganda ndetse n'inkunga y'ibikoresho biva mu karere bibangamiye umutekano muri Ituri na Kivu amajyaruguru nk'uko inkuru Actualité CD bivuga. Raporo igaragaza kandi uruhare rwa Innocent Kayina uzwi ku izina rya Indian Queen wahoze ari umuyobozi muri M23 ubukorana cyane na Rubanga ari Kampala mu guhuza ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Guverinoma ya Uganda ubwo abazwaga n'itsinda ry'impuguke yakanye amakuru ivuga ko itazi ibikorwa ibyo ari byo byose
cyangwa se kuba kwa Rubanga na Kawa ku butaka bwayo. Ntacyo leta ya Kampala iratangaza kuba Kongo Kinshasa ishaka guhagarika umubano kubera ubutumwa bushotorana bwakunze kwandikwa Gen Muhoozi atarava kuri urwo rubuga. Leta ya Kongo muri iki gihanganye n'utwo nyeshyamba M23 ivuga ko ufashwa n'u Rwanda, nubwo Kigali itawemye kugaragaza ko amakuru atari ukuri, ari ugushaka guhunga ikibazo cyakabaye gikemurwa n'abanyekongo ubwabo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banaswe umunyamabanga wa leta ushinzwe abageze mu zabukuru muri Uganda yateje yegeregere mu baturage, ubwo avuga ko depite Ssegirinya witabye Imana atazi iyicaruzo yakorewe muri gereza, ko ahubwo ari igihe cye cyari kigeze ngo apfe. Ibinyamakuru muri Uganda bivuga gutandukanye ku rupfu rw'uyu mudepite wamaze igihe gito gishoboka mu Nteko Ishinga amategeko, ikirina akakimara kwa muganga, ndetse bivuga ko yapfuye amaze gukinishwa no kwivuza. Ssegirinya yatorewe kuba umudepite mu Nteko Ishinga amategeko ya Uganda muri 2021. Uwo mwaka ashinjwa gutera inkunga ubwicanyi mu karere ka Masaka, arafatwa arafungwa. Abacamanza banga ko akurikiranwa ari hanze, bivuga ko yakorewe iyicarubozo muri gereza ariyo mvano y'urupfu rwe. Abatavuga n'urutegetse n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu muri Uganda ku mbuga nkoranyambaga bashinja ishyaka NRM rya Perezida Museveni kuba inyuma y'uru rupfu, ndetse bamwe bagasaba ko amafoto y'umurambo we yohererezwa abacamanza banze kumurekura ngo yivuze hakiri kare, ko nibura kubereka intumbi ye byatuma bishima ko kazi ko kumwica bahawe bagakoze neza. Umunyamabanga wa leta ushinzwe abatishoboye Huda Oreru nawe yavugishije abatari bake avuga ko urupfu rwa Ssegirinya igihe cyari kigeze ntawamuriye n'urwara muri gereza. Uyu mutegetsi yavuze ko nk'umuntu ufite imyemerere ya Kisilamu azi neza ko umunsi w'umuntu iyo ugeze apfa agasanga abahuza urupfu rw'uwo wari depite n'ubutegetsi ari abantu batizera Imana bakwiye guceceka. Aya magambo ya Minisitiri Oreru yaje mu gihe hari impaka zikomeye mu Nteko Ishinga amategeko ya Uganda, ubwo abadepite bunamiraga Ssegirinya bavuga ko yishwe na leta. Ikinyamakuru Daily Post cyanditswe mu Nteko Ishinga amategeko izina Museveni ryagarutse cyane kandi rivugwa nabi kubera politiki mbi yazanye mu gihugu. Hari abadepite bashinja igitugu Perezida Museveni no gutera ubwoba abacamanza, bakaba bagira ubwoba bwo kuba barekura umuntu babona ko akwiye gukurikiranwa adafunzwe, bagasanga Ssegirinya yahabwa amahirwe yo kuva muri gereza kare, yari kwivuza ataranegeka aragakira. Abadepite barimo nka Sumani basarirwa bunganira Ssegirinya mu rukiko yavuze ko nubwo apfuye ubutabera akeneye ngo uko ibyaha yaregwaga byose bihanagurwaho n'abareganwaga nawe bakaba bere bagataha, ariko nawe yungamo ko umukiriya wazize iyicarubozo yakorewe muri gereza. Nubwo umunyamabanga wa leta ushinzwe abatishoboye wasanga urupfu rwa Ssegirinya igihe cyageze, mugenzi we umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko baramubyara ugahara we yasabye imbabazi mu izina rya leta yitwaye nabi mu kibazo cya depite, akimwa uburenganzira bwo kurana adafunzwe akaba yapfuye by'amanzaganya, ndetse yasabye ko abantu babana mu mahoro ntihazabe bimeze nko guhurahurana. Yavuze ko nka leta hari ibyo bazahindura kandi ko biteguye kwemera kunengwa kubera uru rupfu. Uyu muhango wo gusezera kuri nyakwigendera nawo ntibavuzweho rumwe, kuko ubusanzwe intebe z'imbere mu Nteko Ishinga amategeko mu gikorwa cyahuje Guverinoma n'abadepite zicarwaho na Minisitiri w'intebe n'abaminisitiri be bamuherekeje, ariko ku muhango wo gusezera bwa nyuma kuri Ssegirinya iyo myanya yari iriho ubusa, nta muntu wahaje mu izina rya leta. Ibi byatumye abadepite bamwe bibaza niba uko kutahagera byaba bisobanuye ko leta yashimishijwe n'uko depite Ssegirinya yitabye Imana, cyane cyane abatavuga muri na leta nibo babyibazaga impamvu leta itatabaye umuntu itanasuye arwaye. Ibi byanashyigikiwe na Anita Bongo, perezida w'Inteko Ishinga amategeko ya Uganda, wavuze ko bibabaje kuba abantu bakina politiki kugeza no ku rupfu rw'umuntu. Ati ubundi ibihe nk'ibi ngibi twakabaye twese turi kumwe tuguherekeza umuvandimwe. Perezida w'Inteko Ishinga amategeko yavuze ko nta politiki ikwiye gukinirwa ku ntumbi y'umuntu, kuko buri wese ruzamugeraho. Abantu bose bambaye inyama n'amaraso bakwiye gufatana umugongo mu guherekeza uwatahiwe agataha. Minisitiri w'intebe wa gatatu wungirije muri Uganda yashatse kweza leta avuga ko habayeho kudatanga amakuru mu buryo bwiza, icyo yise miscommunication, ariko perezida w'abadepite aramucyaha amubwira ko adakwiye kwihandagaza ngo beke guko urwandiko rutumira rusobanutse. Ku rundi ruhande ariko kandi kuba Gen Muhoozi yatangaje ko yavuye ku rubuga X ndetse akanarusiba ku buryo ubu ntawe ubasha kumureba ngo mubone, byagurukije bamwe mu Banyarwanda bazwi basaba ko hasobanurwa icyamuvanye kuri urwo rubuga, niba yirukanweho kubera amagambo yahavugiraga cyangwa se byagenze ukundi. Uwitwa Pastor Sempo uzwi cyane umunyamakuru muri Uganda yasabye ko amakuru atanga uko yakabaye, hakamenyekana niba Gen Muhoozi yirukanwe kuri Twitter kubera amagambo aherutse kuvuga ko azaca igihanga umunyapolitiki cyaguranye Batarias Bobo n'ishyaka NUP, cyangwa se umwanzuro w'ubwe yaba yifatiye yabitekerejeho. Uyu mugabo agaragaza ko ukuri gukwiye gutangwa, ariko nanone akagaragaza impungenge z'uzavuga ukuri mu gihe nyir'ubwite ugufite kose yamaze kuva kuri urwo rubuga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire Burundi, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banatwe iroro ry'amashyaka atavuga n'ubutegetsi yikize hamwe mu Burundi rikiyita Burundi bwa bose ryamaze gusa n'iricika ibaba, ryanzuye ko rizajya mu matora y'abadepite umwaka utaha nta gatorwa hasa n'abambari be, kuko komisiyo y'amatora yanze ko amazina yabo agaragara ku rutonde. Ikinyamakuru Iwacu Burundi cyavuze ko iri rigomba kuguruka ku mababa yaryo rigizwe na Frodebu,
FDS Sangira, Sendide ndetse na Kodebu. Bisobanuye ko ishyaka SNL rivanwa muri urunani n'imbaraga za politiki. Bwana Gatorwasa washinze ishyaka SNL aherutse kuryamburwa. Abamunambyeho biyise inyankamugayo. Seni yategetse ko batagomba kujya muri urunani. Patrick Nkurunziza, perezida w'u Burundi bwa bose, yabwiye ikinyamakuru ko bahisemo kumvira urukiko rushinzwe ku Inteko Ishinga bakiyamamaza bonyine ngo nibashaka bazagira ijwi rimwe cyangwa se abiri. Agatorwasa nawe yavuye ku izima abwira abagize urunani ko badakwiye kugira umuntu wo muri SNL bashyira ku rutonde mu kurinda impaka zitari ngombwa. Iruru ariko kandi ngo naryo ntirivugwaho rumwe kuko hari abakeka ko ryaba rikorana n'ishyaka SNL riri ku butegetsi, nubwo barigize bakana mu makuru. Abasesengura politiki mu Burundi bava kuri ebyiri huriro naryo nako ridashinga kuko aya mashyaka yishyize hamwe asa naho ntacyo asanzwe amariye abaturage. Ari abantu hakwita ko ari babarenga bishyize hamwe bakaba barenga nyinshi. Amakuru aturuka mu Burundi bwa bose avuga ko abagize amashyaka yishyize hamwe bari batangiye no kwanga ko Gatorwasa azabana nabo ngo batamwiyumvamo. Kuba ishyaka rye ryanzwe bayifashe nk'ikintu gikomeye kandi cyiza. Reka nsoze mbabwira ko ishyirahamwe Arushoto mu Burundi rurwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu ryasabye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gushyiraho urwego rwigenga rugasesengura amanyanga n'uburiganya byakozwe mu kurekura abantu yahaye imbabazi mu mpera z'umwaka ushize. Vianney Ndayisaba, umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe, bitangaje iminsi mike Perezida Ndayishimiye yafunze abantu 3 bakoraga mu biro bye bashinjwa amanyanga mu gufungura abantu kuko bafunguwe bahamwe n'ibyaha by'ubugome birimo ubwicanyi no gufata abagore ku ngufu.